نهاجي برخود مجمع سياسة مدار محمد عبد الرحمن داكم بهتر قلتو بيجي لسر هبونا چکدارن پککل شنگاله بکنو کریارن ویکو ناینا قبول کرن جالی خلقی شنگاله با کاک محمد دنباش بریا حمود اشتکی تا کریارن پککو هبونا پککل شنگاله چاوش رو بدکی بله شف باش شوار باش yani şengal perçe Xalqa Kurdistan'ı yani çi kes ve bila PKK ve bila Kid ve bila Ezidi ben bila Kibin vakti bu gazın şengal Xalqa Kurdistan'ı cüda bikin و Xalqa Kurdistan'ı biqetinin ew dinava ihanet edene ev jî planê dagirkerane planê taranê ne planê heşta şabî ne yani ev ne hizmet ecboy Kurdîtiye PKK sala 1991 vakti başvuru haftiyek serî de neborî de kulvarê xwe de rojnameyê xwe de dest bi dijminiya başûrê Kurdistan kir. Em weka Kurdê Bakur bi ew çaxî got gelo mewsad zanîbû ku PKK dijîtiya rêxistinê Kurdê Bakur dike. Xalqa salê başûr dijî ma ji ber çi ye yanî Kurdê başûr raperîne kirine û welatê xwe bi dest xistine azadiya xwe bi dest xistine Kurdê dinyayê hemî pêşa bûne PKK ji ber çi dijminahiya wan dike. Yani dijminahiya PKK yani jiyê dewleta Tirk tûntir bû. Jiyê faşîstê Tirka yê Kemalîstê Tirka tûntir bû. Hêj sala 1991 ew bala mekçan. Yani PKK mefam kir û PKK demekî li başûrê Kurdistanê jî dijîtiya hemî rêxistinî bike ji bilî xwe rêxistina hemî rêxistinî bike ev jî demekî ne hesabê wî ne Kurdîniye ev ser dewletê dagirker hesabê wî yê dewletê dagirker naqil didene. باشە مامۆستا محەممەد دوێ دەرێدا پەکەکەش بەرچێ بەردەوام هەر جهەکێک و دەستکەفت بێ بۆ کوردان هەوڵ دەدێ تێک بدێ و پەکەکە بچ شێوەیەکی ڕاگشتی دشێوێنێ ئەو کە ئالیگرن وێ ئەندامەوێ باوەریە پێ دەکەن یانی بێژن سیستەمێک و بجیتکە هەتاکو و ڕاستیان پێشیا ئالیگرن خۆونداتکەی پەکەکە وەرێ مەدیایەکی زیرەکە وەرێ مەدیایە زێدە زێدە باش زانە بکار بینە هەر تشتێ ویل سەر دەڕەوەیە هەر تشتێ ویل سەر ڤڕایە و مەدیایە دەدوان چەند تەلەڤیزیۆنێ وانەنە دوان تەلەڤیزیۆنە دە سبێ حتى هێوارێ ji kesek ku ji wan bawerin virat dikin û ew jî ji wan bawer dikin ew ji wan bawer dikin PKK yani îro li kîja xalqa kîja perçê Kurdistanê be ew neş Kurdistanê re xizmet dike serokê wan not û 1990 niha da hate Tirkiye got min ya we ji belayekî Kurdistanê xilas kiriye yani mineta xwe xiste ser wan got min got di nava PKK de 17,000 Kurd yani di nava rêxistinê de hatine înfas kirin hatine kuştin kî kuştiye wan yani ew hemî kadrê Kurd bûn kadrê ku dawa xeta netewî dikirin ew hatine tasfiye kirin yani PKK مامۆستا محەممەد ئەگەر بێدرێ مامۆستا محەممەد ئەگەر بێدرێ بەرچاوڕوونی کیژا ساڵێ ینی حتا کیژا ساڵێ 17,000 جوانên کورد نابارێ خستنên PKK دەهاتنە کوشتن و کی بوویە و ئەو ئەف گوتن گوتی ئەو ژمارە دایت ev gotina Abdullah Öcalan'a piştî ku hatiye Türkiye 1990 de takriben 2 sal 3 sal serî de boriye ev gotin evî serf kiriye gotiye sala ewl wextê hatiye gotiye min ji we ji belayekî Kurdistanê xilas kiriye ji dagirkerê Tirkara gotiye û peyvî de 2 sal 3 sal jî serî de borî got 17,000 kes nava rêxistinê de hatine infaz kirin yani hatine kuştin di şerê navxweyî de yani ev gotina apû bi xwe apû devê xwe vê gotinê gotiye باشە مامۆستا محەممەد یانی لێ دەرێ ئەگەرم بێن
لەسەر وەیەکە ڕاوەستن هەر جەهەکی و پەکەکە تێدەبێ چ وەختێکی پەکەکە ژێ بەدەکشی هەتاکو ئەو ناوچە چێ لێوەرێ ڕادەستی چ بکێت چ جۆرە پیلانێک لێ دەبەرێوەرێ بجیکردن پەکەکە لێ دێنامێنێ پەکەکە ئەخلاقی پەکەکە ئەوە یەک و دژمناتیە ویتکە ئەو ژێرە حەیار نەرم بە پەکەکە وێ بسەری بەرە لێبەلێ ئەوێ بەرامبەرێ وەختێ توندی بسەری بەبێ پەکەکە لورێ نامینە پەکەکە لورێ گاف باش بەدابێژە ئەم پەکەکە باش ناستکن یانی پەکەکە تۆلەرانسێ فام ناکە چقەت وی تۆلەرە بکی چقەت تو ژێرە سیاستەکە نەرم ئەو بکی تو بێژی ئەم برای هەبن وردە ئەو ژووی سوود دگرەش خۆرە یعنی ئەخلاقی پەکەکە 45 ساڵە دەرکەتیە ئەوە یانی دەبێ پەکەکە ئیرۆ شنگال خاکە کوردستانەیە یعنی پەکەکە چەوە دبێژە بلا نامزەتێ پەدەکێ نەون شنگالێ بانگەشەیە خۆنەکن و پرۆپاگاندا خۆنەکەنش بۆ هیلبژارتنێ ئەم تشتێ وسا دبێ یانی باشە شڕۆباتە ژێشن دەرە پەکەکە شنگالێ دەما و ڕێگریە لێ پارتی دیموکراتی کوردستان کە بانگەشەکەی هەڵبژارتنێ بکێ پەکەکەت وردە پیلانێن کی بجیتکێ مؤامرە پیلان بەری چەندەیەکی ئەو هەنێک پارلەمەنتەری حەشدی شعبی بەری 4-5 هاتنە شنگالێ بەلێ دناواندا ئەنە گوتنێ gelek balkêş gotin ev xaka şingalêj boî me pîroz e Hezretê Hiseyn goxtê ku ji wî bajarê ew ê hatiye bajarê û pîroz e ji boî şî'a pîroz e ji wî hatiye got şingalê de derbas bûye hatiye di ser nisêbînê de derbasî Şamê bûye ji ber wêyekê ev xak ji boî me pîroz e tamam Hazreti Hüseyin ji boî me jî pîroz e lêbelê wextê Hazreti Hüseyin hat pêl xaka mekir û derbas bû serê me serçavê me hat ama ew xak nayê manê ew xak bibe xaka we yani ev pekeke şingalê de xizmeta hecdê şeعبî dike xizmeta şî'a dike xizmeta Tehranê dike ew avîtire yani başka mirov nikare bi tiştekî vî şîrove bike پاشا gelek spas ji boî siyasetmedarê Kurd Mihemed Abdirehman konek ku ji sêrtê tib merabûyî gelek spas